Nah, beli parfum ado. Kawai buka kado. Nah, tanoh. Api buah-buahan nih aja, mat. Buah-buahan pai. Aja penawak nih. Api kanah daging. Nah, kan beli limau pai. Limau sangkis di kebun api Bandar Baru aja ya. Bandar Baru. Nah, dapat bonus. Masa bonus Niko? Ya, doal. Ya. Pira biji, coba hitung. Sai, hitung pakai bahasa Lampung lah. Sai. 2, 3, 4. Pak, empat. Bangi, sora. Bangi, wakesa, bangi. Niko mak posa ya. Bangi. Aduh. Nih, limau. Jadi pakai karena ki buka, senemon gulai senanga atau rendang, gulai kambing-kambing, jawi-jawi, daging-daging. Nah, jadi penawang nih aja. Nyin mak kolesterol. Ji. Mantap. Segar sekali. Aja kebun nih. Launihan dija. Buka mungkin buat juga. Jaga bukan dija. Buka mawat ngah? Mawat maksudnya buka kepira nih. Kedua buka ya. Buka pertama silaturahmi pai. Buka ketiga, keempat buka. Kita ngajau wah nih. Milih-milih, saya bagian atas saya masak. Aja lagi peralihan makung panen pininihan raya ninihan ya. Mungkin karena bulan Mei pertengahan lo ya. Pertengahan tahun karena sampai wah nih saya ngagung luat. Jadi limau sangkis nih. Nah, aja. Siapa saya agak pakai perios. Nah, misal nih semon ganganik daging panas. Nah, jo ngerias ke badan pakai limau sangkis. Jilahin limau biasa, limau sangkis bangi betong nihan. Lihat kok. Mantap. Atong di jarang nih lokasi nih di Bandar Baru. Semakung kecamatan ya, Semakung kecamatan Sukau. Apa? Doal, bangi doal. Oh, niku pos saya. Bangi kesa? Bangi mawat. Bangi gitu. Bangi suara? Bangi ini Han. Wah, niku ketiru aja makung pos saya. Aduh. Bangi ya. Niku? Kelawis mawat? Iya. Nah, dongki kelawis niku posa. Itu bonusmu saya posa, Pak. Kelawis itu apa ya? Kelawis itu ngences. Jangan ngences. Bangi. Nah, dan lupa Nija. Ki masalah sekilo ni 30.000. Saya pasti sekilo di 10 on atau sekilo di 1000 gram. Nah, nos pasti deh. Ki harga nih 30.000. Nah, jo nomor WA nih. Juk nih dapat COD mu nih ki lagi mak tuhan dija. Dapat ngilu pesan sekitaran Liwa lah ya. Ki Bandar Lampung jauh ga. Oke. Jangan lupa jeruk sangkis pesagi gol 2. Mantap.